Bayad bat ngalatur ya kanya constituency nakaway gajaka siya kaway gajaka. Bat nga sokmen na do kata-kata. Ba ka party NPP kala suthit ha ka soyong constituency. Yan nujur mapi ki pajba bat kiway ki political party. Bat pej ya ka UDP hato ka donem ya kata ka organization. Balay ka party NPP ngiyad ban organize ya ka party nadu ka NPYF jong kisamla. Nadu ka women's wing bat nadu ka parents. Kamday tang bangin job ya ka election ne tangday tang bangin yad ha ka for election. Henry kaday ba hadin la job WMLA badan buram jong pi. Lingba kine kislam traikam jong ka party NPP. Ngenla banwanra ya ka jingkala ha kane ka constituency. Ngayos ngaw buon kijing kento. Ngayos ngaw nakaparty UDP. Kiang bahadien ka kalay tarik ken penkala ya ka sorkar. Komu spokesperson jong ka NPP. Ngangko UDP. Ngin penkala mangiru ha ka kalay tarik. Bat ngin pensyong yopi hapo kaliang persya. Ngiyat syarom syanang. Bamyo daw syu. Dakumne kumtay. Kisdang manwanra saya kaniam. Keno ya ka party NPP. Bahana kan kanglut ya kiyeng mani. Ngate ngaong. Kibalang baper ki dandew nong kang ya kiyeng mani. Kipli ya kasngi sandi. Dadap ka jay seng ki kang. Henry ka party NPP kam khang ya ki yang mani kam khang ya ki parish kam khang ya ki baletseng Henry ka party NPP kan yarap por sinat kan yarap por procession kan yarap por seng kata kadai ka party NPP